Bese ngiza ngabo mama, ngize ngabo baba inhloko zamakhaya. Bese ngithi sasa. Hallelujah. Abakiyari bazalwana balala. Bese ngiza ngeyouth iSunday school. So ngithanda ukusho ukuthi siyambonga uNkulunkulu ilanga namhlanje ukuthi sibe khona sonke bazalwana kusuthanda kwethu. Ngihlakanipha kwethu. Yazi nangicula nomhlabelelo ukuthi uma singene ekhaya sojabula. Bese ke ayingafika indlela osinamhlanje lithi gogo lina namhlanje wazi ukuthi nje yaliyosisanda inkosi nawuqedwe yahamba yanyuka. Awuzumzalwana tayikhona mina. Mara nakayula la uthi mina ngiyohlabelela ngiyojabula. Mara nangathi uyafika namhlanje hayi gogo lina hayi namhlanje valelisi. Oqala dawa mphula uyibonanga kahle kanje no. So yesike ake sisicaphele sizibuza nasikhula so siyayazi into esiculayo na. Bathi kona bazalwane kuhle ukuthi uyozithola ngenye imini. Umsebenzi wakho uyokhulumela la uyafona. Ungathi lokho okwenzayo ukwenza ize or noma unamaphathisi okwenza ngoba egqineni lamaphathisi wayokhuluma la uyakhona ukuthi hayi wena uhamba kanje. Akusuwo yovululo mama uthi uNkulunkulu mina bengenza so. Imisebenzi yakho yona self iyo yosho ukuthi mina bengihamba kanje. So namhlanje bazalwane ipolitiki yazi. Bangibizela inkonzo yomnikelo bazalwane. Ngikhumbula izolo afasenti ngajump esofeni ngathi Ete usisikeli uyathanda ukungikhulumisa ngemali bazalwane. Hayi mina kathi ngamyeka ivakasho ngiyenzele okunye bamini. Hayi nje ufune imali. Imali. Ngicela abazalwane sivule incwadi kaDeuteronomy chapter 8 siye lapha ku-18. Yeah, Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ngengezwa legameni lenkosi Jesu siyabona incwadi kaDeuteronomy chapter 8 sifunda uverse 18. Isihloko sithi izenzo ezinhle zikaNkulunkulu kuIsrayeli ehlala. Isixwayiso ngokuziqhenya nangokungamesabi uNkulunkulu. Uverse 18. Kepha wokhumbula uJehova uNkulunkulu wakho ngokuba nguyena okupha amandla okuzuza imfuyo ukuba amise isivumelwano sakhe asifungela oyihlo njenganamuhla. Baba izwi lakho leli engamandla engukuphila kithi siyalethemba ukuthi lona liyakwazi ukuletha umkhanyo, liyakwazi ukuletha ukuhlakanipha, liyakwazi ukusisa inkundla emehlweni ngegama lenkosi Jesu Kristu letha kwenudumo amandla nenkazimulo kusa ngezwi lakho ey'nhliziyweni zethu
ngegama namandla lenkosi uSiphilaphakade. Amen. Bazalwane siyabonga izulu Nkosi lithi kepha womkhumbula uJehova uNkulunkulu wakho ngokuba nguyena okupha amandla okuzuza imfuyo. Namhlanje uNkulunkulu uyasikhumbuza bazalwane ukuthi asibomkhumbula. Into ekumele uyazi ukuthi uNkulunkulu awumkhumbuli nje njengomuntu. Uyashazi ngikhumbula ugogo nomkhumbulo abantwana. uNkulunkulu mawumkhumbula bazalwane imisebenzi yakho iyeshoya. Umsebenzi phela yenza ukuthi uNkulunkulu ukwenza kwakho kahle. Yiko kwenza ukuthi ukhumbule uNkulunkulu, nothing else bazalwane. Ukholwa kwamba nemisebenzi akahambi kuwo. Yiyo lento yenza ukuthi uNkulunkulu umkhumbule, hayi umlomo. Thola sithi uNkulunkulu ngiyamthanda, sisho siqamba manje, manje imisebenzi yethu yamphiwa. So namhlanje you must remember ukuthi uma ngabe ngithi ngiyamkhumbula uNkulunkulu, imisebenzi yami ayisho ukuthi ngingumntana kaNkulunkulu vele konke engikwenzayo ngikwenza according lencwadi, umqubo wencwadi. So namhlanje bazalwane ekumkhumbuleni kwethu uthi yena ngoba nguyena okupha amandla okuzuza imfuyo. Konke lokho nako namhlanje bazalwane suhlakanipha kwakho. Imfuyo yonke lento nayo. Omunye ngabathi umsebenzi, imfuyo yakho leyo. Omunye mina umsebenzi anginawo, wathi mina umsebenzi anginawo. uNkulunkulu kuba abantwana balalelayo, imfuyo yakho leyo. Omunye awusebenzi but you eat every day. There are people who are taking care of you. Bakhumbule balethe private balethe impuphu. Imfuyo leyo bazalwane isabela kuba sona na imfuyo yakho ngiyakupha. So wena yini okulethayo kuye uNkulunkulu? Out of yonke lento akupha yona bazalwane imfuyo. Omunye health yakho uphilile namhlanje saka kunala kubuhlungu khona. Uvuka every day right. Imfuyo yakho leyo bazalwane. Ungakushayi indiva lokho bazalwane ubone ngathi mhlambe wena ngoba bekumele ukuthi uphilile ungaguli unganapeni ungananenza. Imfuyo bazalwane. Lithi iBhayibheli yiloko akuthembisa. Likhuluma ngokuthi sivumelwana senza asifungela oyihlo. Amagama uNkulunkulu makathembisa into bazalwane akakhohlwa afana nawe. Ukuthi uzodaya kulungile ku right. uNkulunkulu mayethembisa uthembise kudala namanje bazalwane lokho akuthembisa usakufeza. So asingenzini uNkulunkulu umqambi manga bese senza ngathi mhlambe ukuthanda kwethu or kumele sithole. Bazalwane isivumelwano uNkulunkulu asenzile yasenza. And let us learn that ukuthi whatever sithembisa empilweni asifezi bazalwane. Asihambe accordingly the way yena ahambe ngayo. Siyakukamba ukuthanda kwethu ekukholweni. Sinamambuthi bazalwane namhlanje yazi I feel like we enkonzweni. Namhlanje yazi yazi. Hayi manje yazi imali lena ishazi namhlanje ngathi. Ukhona okunye okungathi nangasuswa kuwe bazalwane ngakubona ukuthi uNkulunkulu uyenza empilweni yakho. Manje sikhosha ngoba sisesenako. Amen. Maruma ngathiwa kuyasuswa manje. That's where you will see ukuthi yabona umusa ngokuwa umsingathi. Cela singathathi advantage kakhulu. Yes. Uthola uNkulunkulu simenza thina nasisakhula bazalwane sasithi uChristmas Father. Abantwana bamanje bathi uSanta. Uthola simenza uChristmas Father sifuna izipho zakhe mara yena simfuna. Let us know what bazalwane. And uma ngabe uhamba bazalwane endleleni ngokholwa